August ni khat sang ni som ni panga zir top ni ania bazar thlir tu te chibai ule US President Donald Trump chuan voina tang hian India in US sa thil thon lua tarif za som ni panga la to dona chuba ka chon Russia ne na tangaral thuam le oil le wangin India hi remna pek tur thu apuang boka chuti lai chuan US and Pakistan nen sum don na thu thlung an ziaka Pakistan ram leilunga hian oil tam taka oma chu churwa man na thatak nen mason na ta na manani theinan man la ang ti asoya Trump hian India ta na ngei om theyang berat hu sein Pakistan hian India ne na oil an la hral mai theyani ati kherbok Trump hian India le China chon Russia ne na tanga oil thit phim lo lein US President ta na thuwa ti ama tanga dar kar som ni pali chunga ti top thei mai tur Ukraine in dawa top thei lo na mo phur tua apu bokani US President Trump hian khowela economy lian berni tuma mala mek palina ni mek India chu aduanga thunun thei lo wangin economy thimek ram ti in a soibok Trump hian ati thin dan pa nga in truth social a post siamin India le Russia te chon an economy thimek chu an du duin an kalpui thei until ti hi enga tan ma ka tilo atia India hian Russia ne nenge an ti hi ka eng hel chete lo an economy thimek hi an du du danin kalpui ro se India nen hian sum don na inzom na kan nei tlem lutuk an tarif asang uchuaka khowela sang berzing amiani chutiang che chon Russia le USA po hi insum don ton lowang vel kan ni ati President Trump hian India in Russia ral thuam le thin chu soi selin India hian an sipai man ro tamzo ki Russia ne na tangan le ni a Ukraine rama Russia in mitam takan tha ti top tumami zong zong an man le lain India hi China in Russia oil le gas leina saberan ni bok atiani Ukraine in do nuwa khothang ram te hian India chu Russia oil le sakto lo turin an du thu sain natakin an nora ma se India ram External Affairs Minister Dr. S. Jaisankar chon nataka chang le tin India chon a khwale tuite ta na thaber ngai to in mala ti asoya khothang ram te chon Europe boina hi khovel boina e mon tia ma se khovel boina hi Europe boina an ngai le silo ti in a chang le tani US President Trump an India laka 25% tariff alak don thuwa puan nuwa India chon Trump thu soi hian hriat thu sein tariff tharina hong turan zir chian don thu an soya Ministry of Commerce and Industry chon thu chu asiamin India le US hian thlaiga mozat chung chu in sum don ton na chungchang in rem na thaber zong in ma kan la to a keini chon kan lo nei tu te kan sum dong le thil siam na te naw nei tu te ham that na tur hi kan ngai poimo berani zelani antia sarkar chon kan ram le nam that na tur zong in ti tur tula pianga ti zel dona tun na UK and Comprehensive Economic and Trade Agreement kan nei ang khanei turin ma kan le zelang antibok US le Pakistan in rem na hian engang chin ngen thodun don ti ala chiang lova truth social trama post dana chuan Pakistan rama oil lai chuan na chu America company tiran thok don ni in narin thayani Trump hian Pakistan oil li pui chu man tangkai anianga India in Pakistan oil pola lei mai thei ti in soima se ani na taka chon India hian Pakistan a in lei chunga oil anga dei zoka chu mai piala ma chon India hian tuifin riat nuai tanga oil lai chole thlit fim konga Pakistan a in thiam na nei sang jok boka kumin February tha thlenga data chuan India hian nitin oil barrel nuai ruk ai tam masiam chok thina chuti lai chon Pakistan hian ni khata oil barrel singruk le sangriat chi asiam chok theani chuti chungchuan India le Pakistan hian an oil siam chot hian kham lo hle a ramdanga tangin an lalut na salo theilowa abik takin India ram hi azawin mihring kan tama wangin oila kanin todel lo hle a nikum chung khan India hian ramdanga tangin nitin oil barrel makta duai nga lalut jiang kan ni engpo ni se US in oil lai chokunga Pakistan puyatum hi engwange niang Pakistan tan le US tan a hlok don em wangem ni ti chu zona ni lo theilowa ani na taka chon US hian India in Russia oil le reng chungai theilovin US oil le theinan le India hian Russia a in US subject that pha jok bai sein India melma Pakistan hi langsar taka puyatum ta ni in alanga President Trump hian India ram hruai tu te thin kheizak tura malaka chak ni in nalang kumin kumtir khan Prime Minister Narendra Modi chu US a kalin India chon US atangin oil le gas tamjok le tum thu asoya US in India laka tarif sang zo kalak lo nan thei to ba zuk chua
hei hi India tan po ram sang sang in an hrek ron mek Russia le Iran oil le gas le saka har sa taka sum don pui reng ai chuan heng ram panni te dor lo chuang si lova US dor tel vezel hi India hian atum ni na langa chuti chung chuan India hi Russia dor hnem ber ber ram zinga pathum na alani chewa hei hian tramalung ati oi theilawani heti la hian Iran chuan US president Trump Iran oil sum don na hreka tum thu apuang chu an du lo thu soin Donald Trump sarkar chuan sum don na chural thuama mangin America hausak na le chung nun na churam dangte obbe na an mang ni in an sayani US yan ni lai ni khan Iran oil sum don na in ham hnoi company le mi mal som nga aya tam man hrek don thu an puanga US in a hrek tura puan thar ta hi Iran supreme leader Ayatollah Khamenei political advisor Ali Samkhani fapa Mohammed Hossein Samkhani longsum don na hnuaya omte de uvekan nia US Treasury Department chuan Hossein Samkhani hian pa politics thunei na hmang tangkain longlian mangin oil sum don na kalpuya Iran le Russia oil chu khovel mun sang sang a thon dar thin ni in an soyani India ra ma Iran embassy chuan thu chu siamin US hian sum don na chural thuama mangin a hausak na le chakna churam dang ra be na hmang meka mania ro in rel ram Iran le India te chu sum don na le mason na kongan than ve phal lovin ma la ni antia hetianga thleibik nei malak na hian international law bo chia ramdang te dikna chanwo warap betani tunlai khowela ram hausa le chakjok in ram ra theile chakjok la karo rel nan kalpui dan thalo takania hei hi khovel chimlam rama omten khothlang ram te ro rel na lakatal chu tuman beina dikzialan tir tu poni antiani kumli chung jat sipai ro rel na hnuaya nom hnuwa Myanmar ram chu kumin December tha anin thlang vele donta Myanmar ram sipai ro rel tu te chuan kumin December tha mi pui than chu sarkar siamani theinan election commission an din tak thuan puangani kumsang ni somni pakhat February ni khat khan Myanmar sipai minong langa kai hruai chuan Aung San Suu Kyi kai hruai sarkar pai thlain sipai ten Myanmar ram ro rel in an optrana Myanmar ram puma emergency puangin mipui thlan sarkar ro rel tu ten man khoma mipui thin rimin sipai sarkar dowin man la a chibil sipai dinin mani khoweng turin khosang sang in sipai an din boka kumle chungjat chuna sa takin an boitani nilai ni khan Myanmar sipai ho tu minong laing chuan kumin December tha in thlan pui ne ni theinan election commission adin ti apuanga sipai sarkar hian member som pakhat omna election commission siamin anni kai hroina hnuaya hian in thlan pui nei ani donani mithen khat chuan Myanmar ram boina hian minong hlainga hroi sipai sarkar chu an chaklo zual zela tuna hian Myanmar ram pum pui hmun nga thena hmun khat chia sipai hoin an thunun to a abak jong chu National Unity Government NUG le chibing pol sang sang thu hnuaya ommeka hei wang hian minong hlaing hian atlom don ti hria in tlan chuana nin thlan pui nei arotta nia soin sipai tu hnuaya in thlan chu omje nei lawani ti in an lo soi sel ngalani in thlan pui nei tur thu puan ani ma hian Myanmar sipai sarkar chu ni lai ni khan dan thar siamin in thlan pui nei an tum du lo le ti boitum te chu hremna na takpe kan ni angan ti ni in Associated Press chuan an tar langa he dan thara hian in thlan pui nei na tura malak na sang sang du lawa thu soite pun khom te du lo na lam hoi thu jiak sem te chu dan bo chiat na ni thu le kum thu ma tanga kum som chung ta ni na tan tir le poisa choi tira hrem the ani ti ani nimin khan Myanmar sipai sarkar thu pong tu zomin tun chuan voice message mangin in thlan pui nei tur chungchang hi apuanga he a voice message a hian zomin tun chuan voina hian kan ram chunga emergency chu ti to pani ta a party sang sang omna mi pui ro rel na ram pan na kong zo turin in thlan pui nei ani ang in thlan pui hi tharuk lom le tur chungin nei ani ang ti apuanga in thlan hun turero apuang tel lo ani General Min Aung Hlaing chuan Myanmar ram emergency ti topna thupe ka hian mingziakin he thupek ti chuani hnuwa hi chuan Myanmar ram ro rel tu le ho tulu berani na chu topin sipai ho tu Armed Forces Chief ani na angin mingaziaka chuti lai chuan he order a hian Myanmar ram president lailok ni na in pe boka heti hian in thlan puan nei tur chungchang chu athu hnuai omni in thlan puan nei tura eng party nge in thlan chu thayang ti te po athu hnuai ommani ta thawani Global News Myanmar sipai sarkar chanchin bua chuan Min Aung Hlaing chuan tuna hian kan malak zel dan tura bung masaber kan zota a bung ni na kan tran le me kani ti in
nilai nia sipai sarkar administration council a soi ni in tarlan ani nimin khan Myanmar TV chuan election commission member som pakhat omna hi ama minong hlang hi na kai hruai don ni in an puang ani minong hlang hi muslim rohingya telaka sipai te che tir dana wangin international criminal court chuan man turani thu an puang to a hetiang ani wanghin United Nations expat te chuan Myanmar a in thlan pui nei turani thu a puang hi minong hlang hian ro rel na chumi pui thlan chu angalan tira tumna kong nian ngai thu an saya minong hlang na pai thak tak mi pui sarkar ro rel tu te chuan sipai sarkar in thlan pui nei turan puang chu an pom lo thu an saya ni kan riat vek angin kumsang ni le som ni in thlan puya chiang taka hne na changtu Nobel Peace Prize dong to Suu Kyi Party National League ro rel na chu minong hlang hian in thlan na lem le dik lo tak mga thlan tlin an ni ti in sipai chak na mangina chu saka tuna hian Suu Kyi le party hruai tu lok te chu tani na ala khung vek ani mitam tak chuan minong hlang hian in thlan pui puangin mi pui thlan chu sarkar chu siam ni ma se president ni na emo sipai ho tu ni na emo chu ho zui zel an rin thu an sai ani nimin jing khan Russia chuan Ukraine ko pui Kyiv chu missile le drone mangina beile a mi paruk thi in somriat panin hliam an tur ni in Ukraine official te chuan an soya mi thi jing a hian kumruk mi panau pang le anu an tel anti Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia hian drone zathuma ya tam le missile pariat mangin Kyiv khopuya mi hring chen na mun ten beini in a soya voina hian America le Europe ten rem na zonga man lak na chu Russia chuan hetiang hian a chang le ta a hei hian chakna tel lo chuan rem na nei the ani lo ti ati chiang ani ati Kyiv khopui mayor Vitaly Klitschko chuan Russia beina thar bera hian no pang pakwa in hliam an tuar ni in a soya Kyiv khopuya mun somni pasari vel chu drone le missile hian a fu ti sain Ukraine Air Force te chuan Kyiv khopui hi missile panga le drone somni pakhatina fu ni in an soi bokani Russia hian civil mi an bitum lo thu an soi chun jom zela chuti lai chuan ramri thlo khu min drone le missile mangin Ukraine ramril zok an beina tual thungani thole ni khani US President Trump chuan Russia hi Ukraine rem na siam turin ni som atanga ni som pani chung huna pek don thu asaya hei hi soilang in Ukraine Prime Minister Yulia Sviridenko chuan hei hi Putin an Trump hun tiama chan let na chuani khovel hian ro rel na dikle na thayang beranorin a chang let turani ati nimin jinga Russia beina a hian Ukraine Air Force ho tu de chuan drones ani somriat pariat le cruise missile pathuman ka thlak thu an soi bazari lo thlira wangin kan lo me